komeza ugubwe neza woroze ukurikiye ibiganiro n'amakuru bisobanukirwa ufishe igenda kugezaho 5/5 nkubwira ngo ubone ibyiza byose wifuza niki tukuzaniye rero. Murabizi ko mu minsi yashize Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rwa rugamba ihanganyemo n'umutwe wa M23 yagiye igura intwaro zitandukanye mu bihugu bitandukanye birimo indege za mu bwoko bwa Sukhoi 25 yaguze mu gihugu cy'Uburusiya, ndetse hari n'izindi drones CH4 yagiye igura n'ubundi mu gihugu cy'Ubushinwa, ndetse n'izindi ntwaro zigiye zitandukanye. Ndetse twakubwira ko yaziguze mu rwego rwo kugira ngo nyine ihangane n'umutwe wa M23 kuri ubu ukomeje nyine kugenda wigarura ibice bitandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo twakubwira rero nuko n'ubundi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nicyo gihugu cyongereye ingengo y'imari ya gisirikare kurusha ibindi byose muri 2023. Twakubwira ko rero n'ubundi iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku rutonde rugenda rukorwa n'impuguke zitandukanye zigaragaza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiza mu bisirikare bikomeye ku mugabane wa Afurika. Kuri ubu rero ikigo cy'ubushakashatsi mpuzamahanga cy'amahoro cya Stockholm cyavuguruye raporo ku ngengo y'imari yagiye n'ubundi ku gisirikare ku isi mu mwaka ushize 2023, aho abakoresha amafaranga menshi nka Amerika, Ubushinwa n'Uburusiya byakomeje kongera ingengo y'imari ya gisirikare. Turaza kukubwira ko kandi gukandagiza ikirenge ku butaka wazana iriho wishyura n'ubundi amadolari agera atari munsi ya 3. Ikaze rero mwe mwese mutari mwakora subscribe kuri bisobanukirwa official, mwayikora mugakora share, ikindi mugatera comment ku biganiro n'amakuru tuba tugenda tubagezaho 5/5. Kuri ubu rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nicyo gihugu cyongereye ingengo y'imari ya gisirikare kurusha ibindi byose muri 2023. Ikigo cy'ubushakashatsi mpuzamahanga cy'amahoro cya Stockholm cyavuguruye raporo y'ingengo y'imari yagiye ku gisirikare ku isi mu mwaka ushize 2023, aho abakoresha amafaranga menshi nka Amerika, Ubushinwa n'Uburusiya byakomeje kongera ingengo y'imari y'igisirikare. Amafaranga yakoreshejwe mu gisirikare kandi ariyongera muri Afurika, Uburasirazuba bwo hagati, Uburayi, Aziya, Oceania ndetse na Amerika y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Ni ku nshuro ya mbere kuva muri 2009, no kuvuga kuva mu mwaka wa 2009 amafaranga akoreshwa buri mwaka yiyongera mu turere twose dusuzumirwamo na Stockholm icyarimwe, ndetse ni ingengo y'imari yiyongereho 105%. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagaragaye nk'igihugu gifite ubwiyongere bukabije bw'amafaranga yakoreshejwe mu gisirikare mu mwaka wa 2023%. Abashakashatsi bavuze ko uku kwiyongera gukabije kwatewe n'amakimbirane amaze igihe ari hagati ya guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'imitwe yitwaje intwaro itari iya leta, harimo nka M23, Mai ndetse n'indi mitwe igiye itandukanye ikorera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yaba imitwe ikomoka muri icyo gihugu bwacyo ndetse n'imitwe ikomoka hanze y'igihugu irimo nka FDLR rero akaba ari umutwe urwanya leta y'u Rwanda ndetse ngo uraharanira kubohora igihugu cy'u Rwanda. Hakaza ADF ni umutwe urwanya ubutegetsi bwa Uganda. Hakaza kandi umutwe w'Abarundi harimo FLN, hakaza ndetse na Red Tabara ikorera muri Kivu y'Amajyepfo. Sibye ko ibi bihugu harimo Uganda, harimo Burundi byagiye byohereza abasirikare babyo kugira ngo bajye gufatikanya n'igisirikare cya Kongo FARDC mu rugamba rwo kurandura no kurwanya iyo mitwe. Yabwiye rero twakubwira ko n'ubundi ni ingengo y'imari yiyongereho 105%. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko narimaze kubikubwira yagaragaye nk'igihugu gifite ubwiyongere bukabije bw'amafaranga yakoreshejwe mu gisirikare muri 2023%. Abashakashatsi bavuze ko uku kwiyongera gukabije kwatewe n'amakimbirane amaze igihe hagati ya guverinoma ndetse n'imitwe yitwaje intwari irimo na M23. Yabwiye DW rero ati igitangaje ni ukuntu kwiyongera ari kwinshi ku isi yose, cyane cyane muri Amerika y'Epfo ndetse na Afurika. Liang yavuze ko guverinoma ya Mexico ndetse na Salvador zikoresha n'ubundi igisirikare mu bikorwa by'imbere nko kurwanya ibyaha byateguwe ndetse n'ibikorwa by'udutsiko tw'abagizi ba nabi. Yongeyeho ko Equateur, Brazil nabyo bigaragaza n'ubundi impungenge nk'izi. Liang yagize ati ubwiyongere ubwabwo ntibutangaje cyane,
ariko ni urugero rw'ubunini bw'ubwiyongere ndetse uko bimeze ku isi. Niba amakimbirane n'umwuka mubi biriho bikomeje, birashoboka ko tuzabona gukomeza kwiyongera n'ubundi mu myaka iri imbere. Hagati aho rero twakubwira ko gukandagiza ikirenge ku butaka Wazalendo icunga cyangwa se nanone igenzura, ubanza kwishyura amadolari atari munsi ya 3. Wazalendo rero ni imitwe yihurije hamwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikora icyo bita Wazalendo cyangwa se abakunda igihugu cyangwa se abarwanira igihugu, ndetse iyi Wazalendo reka bishyigikiwe na guverinoma iyobowe na Tshisekedi Tshilombo Antoine Felix. Twakubwira ko rero kuri ubu aho iyi Wazalendo ikorera cyangwa se nanone igenzura, hashize iminsi rero itari mike abagenzi n'abacuruzi binubira ko bishyuzwa na Wazalendo amafaranga adafitiwe ubusobanuro, aho kugeza ubu n'ubundi uciye wese ku butaka uyu mutwe ugenzura cyangwa se genzura nyine wishyura amadolari ya Amerika atari munsi ya 3. Abaturage bamwe rero muri ibi bice bya Kivu ya ruguru bibarizwamo Wazalendo n'ubundi bavuga ko itagituma bagoheka, kuko uciyeho wese agomba kugira ikiguzi atanga kikitirirwa umusoro. Nk'uko rero n'ubundi amakuru atangazwa na Radio Okapi bivuga ngo nta mumotari ugipfa gutwara umugenzi kuko asanga hari amabariyeri akomeye ndetse babategereje bakabambura n'ubundi babyita ko bari kubasoresha. Muri izo nzira kandi abamotari n'abagenzi babo bagomba kwishyura nibura ibihumbi 10 by'amafaranga ya Kongo, ubwo ni hafi ibihumbi 3 by'amafaranga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, no kuvuga amadolari, kandi ntabwo n'ubundi biba babwirwa ko ari umusoro. Uretse na Wazalendo kandi byagiye bivugwa kenshi ko n'igisirikare cya leta FARDC, no kuvuga igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zifatanyije n'indi mitwe irimo nka FDLR, bajya bigaba nyine mu baturage bakabambura. Kuri FDLR yagiye n'ubundi ishyirwa mu majwi ku myanya ndetse no kunyaga inka z'abandi n'imitungo y'abandi, nk'uko byagiye bigarukwaho n'ibitangazamakuru bitandukanye. Twababwira ko rero kuri ubu ibintu bikomeza kuba bicyana mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse mu minsi yashize murabizi neza ko mu mujyi wa Goma hagiye hagaragara imirambo igiye itandukanye, ndetse bikavugwa ko imirambo yaba yarishwe cyangwa se abantu baba barishwe na Wazalendo, ndetse Wazalendo iza kubwirwa kutongera kugenda yitwaje imbunda cyangwa se igikoresho cya gisirikare mu gihe batari mu kazi, nk'uko byagiye bigarukwaho n'abayobozi ba Kivu ya ruguru. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bagiye bihuza n'uyu mutwe wa M23, ndetse hari n'abaofisiye n'abandi bagiye batandukanye bafite amapeti atandukanye bagiye bihuza n'uyu mutwe wa M23. Kuri ubu rero, kuri ubu Geshomu Kahebe watsinzwe amatora y'abadepite muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko yiyunze ku mutwe wa M23 cyangwa se AFC Alliance Fleuve Congo umaze igihe urwanya guverinoma y'iki gihugu, kuko yasanze ari abanyekongo bashaka gushyira ibintu ku murongo mu gihugu cyabo. Murabizi neza rero ko AFC n'ubundi yashinzwe n'uwahoze ahagarariye nyine komisiyo y'amatora aho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni Colonel Nanga. Nawe rero yahise ashinga nyine iyo Alliance Fleuve Congo, yayishingiye mu gihugu cya Kenya, ndetse ni n'umuhango witabiriwe n'umuyobozi wa M23 uyu, ndetse ni ibintu byabereye mu gihugu cya Kenya. Kuri ubu rero Geshomu Kahebe nyine watsinzwe amatora y'abadepite muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko yiyunze ku mutwe wa M23, ndetse umaze igihe urwanya guverinoma y'iki gihugu. Ni icyemezo rero Kahebe yatangaje mu mpera z'icyumweru gishize binyuze mu mashusho yashyize ku mbuga nkoranyambaga. Ayo mashusho rero yashyizwe hanze agaragaza n'ubundi umuvugizi wa M23 Liyetona Koloneli Wiringoma aha ikaze n'ubundi Kahebe muri uyu mutwe. Hagati aho kandi twakubwira ko n'ubundi Goma umusirikare wa FARDC yishwe n'abaturage nyuma yo kwica umwe agakomeretsa 5. Kuri iki cyumweru tariki n'ubundi 21 z'ukwezi kwa 4 Igoma mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, umusirikare mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC yarashahitana umusivile ndetse abandi 5 barakomereka. Ikindi turibuze kukubwiraho rero bakunzi babisobanukirwa official, nuko leta y'u Burundi yavuzwe mu mugambi wo gutsemba abatutsi b'abanyekongo batuye muri teritwari ya Masisi, ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi w'umutwe wa M23 rero
ku rwego rwa politiki. Lawrence Kanyuka tariki 19 Mata 2024 yamaganye uyu mugambi, yavugaga ko umaze igihe utegurwa na leta y'u Burundi ndetse n'iya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikaze rero mwe mutari mwakora subscribe mugakora share, ikindi mugatera comment ku biganiro n'amakuru tuba tugenda tubagezaho 5 kuri 5. Geshoni Gaheba watsinzwe amatora y'abadepite muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko yiyunze n'umutwe wa M23 umaze igihe urwanya guverinoma y'iki gihugu, kuko ngo yasanze ari abanyekongo bashaka gushyira ibintu ku murongo mu gihugu cyabo. Ni icyemezo rero uyu Kahebe yatangaje cyangwa se yatangaje mu mpera z'icyumweru gishize binyuze mu mashusho n'ubundi yashyize ku mbuga nkoranyambaga. Amashusho rero yashyizwe hanze agaragaza umuvugizi wa M23 Liyetona Willy Ngoma aha ikaze uyu Kahebe muri uyu mutwe. Liyetona Colonel Willy Ngoma rero yumvikana abaza uyu mugabo icyamusunikiye kwinjira muri M23 cyangwa se AFC. Undi avuga ko yavuye n'ubundi muri Amerika aho yari atuye, kubera ko yumvise byinshi bivugwa kuri AFC binyuze nyine ku mbuga nkoranyambaga, ngashaka kuza kwirebera n'amaso ye ibivugwa kuri iri huriro. Kuva rero yagera n'ubundi Bunagana yagiye mu bice bitandukanye, abona uburyo abaturage bizeye umutekano wabo ndetse n'uburyo abantu ba AFC bitwara, ukabona ko bafata inshingano. Uyu rero n'ubundi Kahebe yavuze ko nyuma yo kuganira n'abagize M23 na AFC yasanze atari abanyarwanda nk'uko benshi babivuga, ahubwo ari abanyekongo bifuriza ibyiza igihugu cyabo no guhagarika intambara.